ngathejula 2022 nge-9 zaka-October. Ngancoba, ngasinda, ngaphika imigomo engajikiswa ngayo. Manje 2024 last year nge-20 thejula umntwana we-6 years lapho bomakhelwane babopha khona intambo yogesi. Ngifuna ukuchaza kahle ngokuthejulwa kwabantu la ezweni. Njengoba nje sokugcwele lento yokuthi ithathe ayinabungozi, hayi kanti lezi serious inobungozi lento. Ngithi abantu mina babangayithathi lento inobungozi ngoba ngikhuluma ngike ngazanywa ukuthejulwa ukuze bathwale ngami, kodwa ngancoba ngaloyo nyaka uma kwenzakala lokho konke. 2022 nge-9 zaka-October uma ngi-admitiwe e-George Mukhwari after ukuthatha i-black poison ngesandla sami. Kade ngingazi ukuthi yini into engilidela lapho ukuthi ngithathe i-black poison ngesandla sami. Ngisho ukuthi ngalahlekelwe ingqondo from nge-4 zaka-October. And so into eyenzakala laphana kunalento egcwele ukuthi abantu bayathejulwa na, abantu bayathwala na. Ngithanda ukuyiqinisisa ukuthi kukhona ukuthejulwa kuze bathwale ngawe. Ngomunye kuba ngathejulwa kuze bazame ukuthi bathwale ngami, kodwa ngasinda ngalelo langa uma bangithebula mina. Kuze ngisinda uma bangithebula ke ngisinda kanjani? Ngisinda mina uma sengifika la ngifika khona manje sebenza zonke izinto. Uma bangikhombisa yonke into tendoda phela ulana wena hayi ngokwemvelo, ulana wena uyathejula, but nabo abantu abakuthebulayo lapha. And so uma ngibuka laba bantu laba ngibona abantu basekhaya, ngibona bo auntie, ngibona bo mama khulu, ngibona bo mama mncane, phinde ngibone lo sisi enginabantwana naye, mama kaSizwe noSabelo noSiphamandla, phinde ngibone futhi nabomakhelwane. Awu ngoba ngididekile angazi ukuthi kwenzakalani. Mina ngaze ngithathe i-poison ngesandla sami, bathi nqwa ayisinjalo akusile poison, kodwa lento kube yi-poison before wena uthathe i-poison udliswe umuthi kucala. Lo mama labantwana bakho lo muthi angene nayo ayiphethe yiyo le didile namhlanje ukuze lento uphuze lento le oyiphuzile ngoba wena uyathejulwa. Ukuze uthejule ke uthejula ngoba wena ufuna ukuba inkinga emphakathini, ufuna ukuba inkinga kubafundisi, ufuna ukuba inkinga ezinyangeni. Wena nje uza ngendlela yakho nje ehlukile. Ngithe uma sangisatsheliwa nje ukuthi ngiyathejula uma ingilo zami ngitshela mina ngiceda ukufika eRankuwa uma ngingasakwazi ukwenza lutho ukuthi hayi la ukuphuma nokungaphumi into eyi-1 wena uyathejula. Ngiboniswa labantu abangithejula bona. Wani ngasithola manje sengingcono, abantu bangazi ukuthi ngisesibhedlela, kodwa mina ngikhona elokishini ubusuku nobusuku ngcono ngaphathi kwamajarida abantu. Ila ngabona khona ukuthi kunemizi esiyazi ukuthi boba bakhona abashonile, kodwa thina uma sesithejulwa sesiyabona manje yonke into eyenzakalayo manje ngoba leyo mizi esazi ukuthi abantu bakhona abashonile. Mina ngafika kuwe ngababona la ngathi khona ukuthi akunababa, ngafika ngapha ngathola ubaba khona ukhona. Ngabona ukuthi ngiyathejula la, ngithejulelwa yini? Ngithejulelwa bathi kunamandla okukhuleka enginawo. Angazi ukuthi uma bathi kunamandla okukhuleka enginawo emaphi wena.
bathi kufuneka namandla, and so ngithejulelwa wona la mandla la. Okay, ngiyakhuleka ubaba wethu esemazulwini, ngiyaphepha, ngiyasinda mina. Uma ngisinda ngiyabuzwa ukuthi uyazi ukuthi ubani okulethela. Ngithi angazi, kodwa uma bangikhomba phezulu ngibona umamkhulu wami, ngibona umama abantwana bami, ngibona usisi kababami, u-anti abazalwa nobaba, bese ngibona abomakhelwane la emuva. Manje ngithi ngifika lapha umakhelwane ngithola abanye abomakhelwane esiceda ukubangcwaba bakhona lapho. Awu, ngoba mina lento ngiyisolile lena ninani lana, kodwa kunenja okumele welcome ukuze ngingwele ngale kulabantu, kule group yabantu. Le nja yaloko ngiluma, kodwa le nja le iyihofunyana, ile nja esehlathini le, ngoba igcwele igwebu nje. Once engakuluma somara umoya wakho uyatshintsha uba ngale ngokomoya, bese la ekhaya kusala nje lokho kusalayo, kodwa wena uwela ngale bese kuhamba umzimba ongasasiwuwo uma sebawise emathuneni. Manje ngizocela ke mina kuwo wonke umuntu, angizocela kubantu abafinyelele ukuzwa izwi kuqala, ngoba into nento iza ngobuningi uma singayifuni, kodwa uma into esiyifuna iza ngakuncane asisakwazi ukuyithola kahle. Leli lizwi ngilithumeli kuwo wonke umuntu, ngoba ngiyazi ukuthi abaningi niyophikisa, niphikise phezu kwento eningayazi, la sithunywe khona ukuba simcaphelise yona. Manje mina sizwe sonke nje sala ekhaya, sala eSouth Africa, ngoba imithi eminingi le yingozi, akusiyo imithi yala ekhaya. Imithi yala ekhaya ayinabo ubungozi obukhulu kangako, ngoba umuthi wethu umuthi wokuthula, umuthi wokulapha, kodwa le mithi ethutshulwa ngabantu imithi etholwa kwamanye amazwe, iZimbabwe neMozambique, ila kubuya khona le mithi eyenza likhuvu, ethutshulwa ngabantu, okwenziwa ngayo imihlolohlobo eminingi le. Manje emva kokuthi mina ngithetshulwe ngisinde laphana, into engaqapheliswa yona iyodwa, ukuba umbulali wami bangikhombise yena, kusho ukuthi usebenzisane nabantu abaphambi kwami, but umuntu abamtomulile le, batomule umamkhulu ozalwa nomama olokade siphila naye everyday. Uma umkhulu angikhombisa ukuba ubani umuntu ongibeke kule ndawo, bangikhombisa usisi ozalwa nomama. Immediately abangikhombisa yena ukuthiwa ukuthi manje asisakhuzi manje, ngoba abantu abezwa manje sesiyabulala, bathi abamdonsa ukuwa kwakhe phansi, ukungena kwabantu esibhedlela bangitshela ukuthi umamkhulu usoshonile. Ngithi kulabantu uyeba umamkhulu nginaye la, ngoba lo muntu ushona bambulala ngimbhekile lapha, mina ngiku-ICU ngokwenyama, kodwa abangena bangitshela umlayezo, ngiyabatshela ukuthi hayi nangu usinaye la, uceda ukudonswa umandla lo muntu ngendaba yokuwa. Manje uma umamkhulu angcwatshwa, mina ilanga lenga-discharge-wa ngalo esibhedlela bokuyi-20 zaka-October, boku-Friday, ilanga lelo umamkhulu kungumlindelo wakhe. Manje umphakathi wonke uthe uma ubona isifo sakamamkhulu, ibox lakamamkhulu lokuthi mina ngisesibhedlela, kwaba ukuthi abantu bonke bazi ukuthi
mina ngisekho emhlabeni ngishonile bangingcwabile. And so bathe uma bazongibona Monday, Tuesday, kwaba ukuthi abantu bacala ukubaleka manje abadibana nami esitradini manje. Hawu ndoda kwaba wena ushonile, wena sokungcwabile last week wena. Ngisho ama-Facebook kwaba indaba ukuthi kuphostiwe ukuthi rest in peace vele. Sengiwu-attire. But mina uphiwe umlayezo kuphela ukuthi ngihlalele kude nogwayi. Ngaphiwa umlayezo ukuthi ngihlalele kude nokungcwaba umuntu. Ukumngcwaba umuntu ithuna asinalo thina manje ehambeni lethu. Mhlambe uthi ukuphazamisa kancane abantu abana 20 na 30 abafi labo bantu. Abafi. Okay. Abafi labo bantu. Ngicela ungichazele more ukuthi na uma 20 awufi nje. Futhi angibeka ngokucacile angithi from 0 to 70 years. Yes. Akusukufa lo. From 0 to 70 years. Akusukufa lo. 70 years upwards. Ithuna lelo. Lowo muntu uawadiwe, lowo muntu ukalkulesile ngoba ithuna elakhe njengesikhumbuzo kwizizukulwane nezizukulwane. Kodwa uma ushona ungakafiki iminyaka ebekiwe ngokwezulu ngokwehlabathi emathuneni awukho emathuneni. You are not dead. Ukhona endlini, ukhona emakhaya. Le intaba kuphela, inhlabathi enganalutho le. Ngifuna ucacisela abantu ngevoice yakho ukuthi this is not your voice and ivoice yakho beyinganjena but ivoice yakho because of ukuthunjwa. Ngicazile lapha. Ivoice yami ilahleka uma sengishiswa manje ile poison bengiphuza uma ngithejulwa mina. Ngoba bengekho nje. Bengangingizi bokuyivoice kahle nje ephelele. Kodwa yona beyiphansi bokumuntu nje ukuthi ngiphansi. And so since ngithejulwa ngizanywa ukuthi ngidestroy. Ngimangalela sengathi bangiphilisile endabeni yevoice ngoba manje ngiyakwazi ukushumayela, bengakwazi ukushumayela ngevoice ephezulu. Voice yami bephansi noma ngishumayela bengazokwazi kodwa manje ngiyakwazi ukushumayela no. Since ngale accident kodwa noma ingaffecta nje ngidla lapho nalapho lento kodwa akusiyona ivoice yami yemvelo le engizalwe ngayo manje le ngikhuluma ngayo. Le voice yami yokusithu after ukuthebula. And so bangithebula ngicalekisa indaba yethuna kuba sengasaphinde ukuthi umuntu uma shonile ejardini semngcwabi ngoba lento izobuya futhi ishaye. Angeke isaphela. Ingakho ngithola ukuthi bathi abantwana balapha bafa ngebhamu. Balapha bafa ngemoto. Babulawa ubufebe, babulawa ukugula, babulawa yini. Ngoba lento ayina isicalekiso. Ayina indlela abayinqoba ngayo. Manje mina la ekhaya kunje umuntu athejula bhodwami noma ngathi umuntu yena ukhuleka kangakanani bathi umuntu yena akakholelwa kangakanani emthini. Umuntu ongakholelwa ephezulu komuthi umuntu ongakasetshenziswelwa umuthi noma ongakazibona ukuthi mhlambe uthakathini. Kodwa ikhaya nekhaya nalabantu esibangcwabile mina leyo ngiyayiconfirm ebileni futhi ngiyayigarantiya ngithi bangahamba baye kuphi nakuphi labo bantu abashonanga baphila umuntu athejula. And so ngendlela abantu baganga ngakhona sebethebula abantu ngakhona manje angicabangi mina kubo bonke abantu abazolizwa ilizwi lami ukuba starting from namhlanje umuntu uma ashonile
kumele baphuthe impahla zakhe, baphuthe nala ahlezi khona, batshentsha iminyango, batshentsha amapende, ngoba kunabantu abahambela phambili abathi bazimisana bangazimisani kanti bagila imikhuba balahla abantu. Into yokucala uyalahla bakuthebula bhuti wami namhlanje. Une problem ulahlekelwe ikhaya wena lapho ukhona ulahlekelwe ikhaya. Ngizokupha kuphela into leyana ukuthi ungijekele kahle ukuthi umuntu mabamthebulile kwenzakalani ngayo. Kune movie laphana bathi Nigerians, a Nigerian movie bathi Love Hurts. Loya movie kona la baveza khona straight la bengikhona into eyenzakalayo uma uthebuliwe, futhi akusi acting kuphela. Umuntu loyana wabaproducer lo movie lo umuntu obuya from ekuthebulweni. Exact into eyenzakala lapha into eyenzakalayo, ngoba immediately uqeda ukuthebula umuntu omdala umzimba wakho ushiya umzimba phansi. And so ngiyazi ukuthi sipart 1 ne ku-part 2 la sesikhuluma khona usumukela ukholo, kodwa ukholo lumukela nabantu abadala. Ngoba utholele ibhayi lakho ebhayileni ekhomba ukuthi na usubuya kubantu abadala naNkulunkulu. Ngicela nje uzwe umuntu kancane nje lapho la sengigcoke khona ile ulo moya. Lo moya ungigcoka before ngithejula bo 2019. Umoya uzuqala ukukhuluma nami first day awaqala ukukhuluma nami after iminyaka yonke ngikhuleka. Uqala ukukhuluma nami 2019 5:30 nge-1 zaka January ekuseni ngamatha. Uma lo moya welengilozi uqala ukungigcoka, lo moya ongigcokayo manje mina ungigcoka emva kokudideka, ngididwa indaba yokuthi okay fine, ubani uNkulunkulu bani idlozi. Bengingazi ngalokho, bengingazi ukuhlukanisa, kodwa bengumuntu ukuthi nginokholo, kodwa ukholo lwami bohlangahlangene bunganandawo, ngingazi ukuthi how to pray. Yabona ubani umuntu omele ngimkhuleke. Okay, kwabafundisi baba bashumela ngoNkulunkulu and so kuphinde futhi